Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki na wachenje tabia na mono na antu baramba kwenda gucenjia tabia bara bakomborete babethe bakomborete ida protein kwina nyombe ya komborete bantu bwina antu baba inge kwega tabia kange kethe wakare ogo kawe gogo tuko komborete protein mutane muntu ida imbalkon nyore ka ngorobani kagido kodyo kethe bantu kwina roje na kaga singi yako akudhambiria into ga public ukadhoka ukidhambiria into ara kwina karumukare yagu batewata maugari mara wa rutacho buriani na masukuma wekera ndasi bilini ukayo kagerera nigechani alo kathima makawanara kila nagu kakuba babangi umaro ka ukena gotamate olumaro kene gechani kona kako mto kone gotyo kwene ndechani aku hwa mbokando marigo ukagera na protein ka kwantu bangi bakanje kuraya no gwago akogera matoko no akogera matena okiriki okalia dale ogoronto mami wena ndasi ya kwena mate no tikwenda noregia kurira wera ore mara mere ba mwere tena kurira kwa myonga te ngadi aguta ukadia twa mama ikumaro kama pema kwina wotera wa undi ora ngutage agu wa maro kali chani kwera uyu kuna pu okanyagari wateka urokoyo wanyagaria urokoi project chantu tabala wa chenja tabia uko wa muntu wa mono kwenda kudia gotea takataka kwa kila mtu everywhere ondo tienwe enge wa mamochi kwanje wale tola maembe wale mpendia makonde wa setania karumuni ndegechani ugata wa chenja tabia okuwa wa komeanu yego chavweri ya ida ya kwenda yoje kenderu wa chenja tabia tuwe mundu wa no kwenda bwega ethi wa chwenda seminara ere kuraya gwire no go tamate kanore magana maire ukamatagirwe chenja tabia na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki